mu gihe cy'iminsi 2 yonyine ibimenyetso bibiri byagaragarizaga isi yose ko hashobora kuboneka ibisubizo ku bibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byazimye mu buryo butunguranye. Mbere na mbere hari ibiganiro by'imbona nkubone byari biteganijwe kubera i Rwanda ku itariki ya 18 aho abayobozi ba Kongo hamwe n'inyeshyamba za M23 bagombaga guhura. Mbere gato y'amasaha make ngo ibyo biganiro bibe byarahagaritswe kandi bose bari bemeye kubyitabira. Nyuma y'itangazo by'ibihano by'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, ihuriro Alliance Fleuve Congo ryahise rihagarika uruzinduko rw'intumwa zaryo ku munota wa nyuma. Icyizere cya mbere cyahise gihungabana. Hashize amasaha make tumenya iby'isubikwa ry'ibyo biganiro, habaye igitangaza i Doha. Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, yashoboye guhuriza mu cyumba kimwe abakuru b'ibihugu Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame. Nubwo aba bombi bari baririnze guhura mu gihe kigera ku myaka 2. Kubahuza byari ikintu gikomeye, ariko icyizere cyari cyatewe n'itangazo rya Presidansi ya Kongo ryavuga ko habayeho ihagarikwa ry'imirwano ako kanya kandi nta mananiza, nacyo cyabaye imfabusa mu gihe gito. Ni mu gihe umutwe wa M23 bukeye bwaho wafashe umujyi wa Walikale. Ubu uyu mutwe uri mu birometero 500 uvuye ku mujyi wa Kisangani. Ibyishimo byari byaturutse ku nama yahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi byaragabanutse bitewe n'ukuri kwibera ku rugamba. Ku itariki ya 19 y'ukwezi kwa gatatu, inyeshyamba za M23 zakomeje kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kivu y'Amajyaruguru maze zifata Walikale, umurwa mukuru w'akarere kazwi ku izina rya Walikale, ari nako kanini muri iyo ntara. Ibi byahaye inyeshyamba inzira igana kuri route nationale numero 3, mu muhanda munini werekeza mu ntara ya Chopo na Maniema. Umujyi wa Walikale niho kure mu burengerazuba umutwe wa M23 ugeze kuva watangira gufata ibice bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo. Mu itangazo, umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yagize ati turemeza ko umujyi wa Walikale, umurwa mukuru wa teritwari ya Walikale, wabohowe n'ingabo zacu mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo. Umutwe wa M23 wagiye ushinzwe ibikorwa bitandukanye byo guhonyora uburenganzira bw'abantu birimo no kwica abasivili mu bice wigaruriye, ibirego wahakanye. Fiston Misona Tabashile akuriye societe civile ya Walikale yari yabwiye BBC ko kuwa gatatu mu ijoro no mu gitondo cyo kuwa kane muri uyu mujyi humvikanye amasasu. Kuwa kane, Colonel Wilingoma, umuvugizi wa gisirikare wa M23, yatangaje ifoto avuga ko iriho brigade ya General Gacheri w'uyu mutwe wa M23 ari muri Walikale centre ku isangano ry'umuhanda wa RN3 uvi Bukavu ugana Kisangani n'umuhanda uvi Goma ugaca Masisi ukagera muri Walikale centre. Uyu Tabashile yavuze ko hashize hafi cyumweru ibintu bitangiye kumera nabi kandi ko mbere yo kuwa kabiri habaye imirwano ikomeye ahitwa Mpofi. Imirwano yatumye M23 isatira Walikale centre ikagera ku ntera ya kilometero 13. Ati kubera ibyo bimaze iminsi hafi ya Walikale, abaturage bari batangiye guhunga uduce twafa aho ngaho hamwe no mu mujyi. Ati hari hasigaye abaturage bake mu mujyi wa Walikale. M23 yageze Walikale nyuma y'imirwano yabaye kuva mu mpera z'icyumweru gishize hagati yayo n'ingabo za leta zifashijwe na Wazalendo mu tundi dusantre hakitwa Kashebere, Ruvungi, Mpofi na Mubanda. Turi ku muhanda uva Masisi hari imbere y'uko imirwano igera muri Walikale mu ijoro ryo kuwa gatatu. Ibiro ntaramakuru Reuters byavuze ko umuntu umwe wo mu ngabo za Kongo avuga ko M23 yinjiye muri Walikale centre nyuma yo kunesha ibirindiro by'ingabo za leta biri hanze y'uyu mujyi mu gitero gitunguranye babigabyeho. Ibinyamakuru bitandukanye bivuga ko muri Walikale centre umujyi Reuters uvuga ko utuwe n'abantu bagera ku 15,000 ku mugoroba wo kuwa gatatu hari humvikanye amasasu ariko adakabije kandi ko nta mirwano ikomeye yabaye mu ifatwa ry'uyu mujyi. Societe civile ya Walikale ivuga ko abaturage bamwe batangiye guhunga umujyi kuva kuwa kabiri ubwo bumvaga ko M23 irimo kuhasatira. Umubare w'abahunze ntabwo uzwi neza. Walikale ni teritwari ikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro atandukanye arimo cyane tini,
ubwoko bw'icyuma bwihariye cyane bukoreshwa mu gukora ibintu bitandukanye birimo za batterie za telefone, ibyuma bimwe by'imodoka, ibirahuri by'imodoka, utwuma tw'ubuvuzi bw'amenyo n'ibindi. Mu cyumweru gishize, kubera gusatira Walikale kwa M23, kompanyi yitwa Alpha Mine, imwe mu nini ku isi zicukura tini ifitwemo imigabane myinshi na kompanyi y'Abanyamerika, yahagaritse by'agateganyo ibikorwa byayo mu birombe biri ahitwa Bisie muri Walikale. Mu itangazo ryayo, Alpha Mine yavuze ko yasabye iyindi kompanyi yo muri Amerika gukoresha inzira za diplomasi kugira ngo hagire igikorwa kuri ibi bibazo by'umutekano byahiteye gufunga. Walikale Centre iri ku muhanda munini uzwi nka Route Nationale numero 3 uva Bukavu ugaca muri uyu mujyi ugakomeza mu burengerazuba, aho mu ntera igera ku birometero 400 uvuye muri iyi centre hari umujyi wa Kisangani, umurwa mukuru w'intara ya Chopo. Uyu muhanda wa Route Nationale numero 3 uhuza intara enye zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo: Kivu y'Epfo, Kivu ya Ruguru, Maniema na Chopo. Ubu ngubu izi nyeshyamba ziri mu ntera iri munsi ya kilometero 500 uvuye Kisangani, umujyi wa gatatu munini muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse no kuri Kindu, umurwa mukuru w'intara ya Maniema. Uyu mutwe wigaruriye kara gace utarwanye kubera ko wagiye kukageramo ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zikarimo zamaze guhunga zigira Kisangani. Gufata Walikale ni ingenzi kuri M23. Aka ni akandi gace k'ingenzi gafashwe n'izi nyeshyamba nyuma y'uduce turimo nk'imijyi ya Sake, Goma, ikibuga cy'indege cya Kavumu, Bukavu na Kamanyola. Gufata Walikale kuri ubu bisobanuye ko M23 ishobora kurwana yerekeza ku mujyi wa Kisangani. Kuva M23 yafata uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ubu rugamba irwana rurasa n'urukomeje kuyorohera ku buryo rushobora no kwihuta. Ihuriro ry'ingabo za leta barwana byo byacitse intege nyuma yo gutakaza imijyi ikomeye irimo Goma na Bukavu. Bitekerezwa ko nyuma yo gufata Walikale ubu M23 ihanze amaso Kisangani. Uretse ibiganiro byatangiye muri Qatar ubwo iki gihugu cyahuzaga Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, igitekerezo cy'uko iyi nama izatuma habaho intambwe ifatika ku rugamba cyari cyo kwibazwaho. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar ryari rifite imvugo itarimo gufata uruhande, ryibanda gusa ku kwemeza ubushake bw'abitabiriye inama bwo gukomeza inzira z'ibiganiro byari bisanzweho. Ku rundi ruhande, itangazo rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashimangiye icyemezo cyafashwe n'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa kabiri, gisaba ko ingabo z'u Rwanda zivanwa mu burasirazuba bwa Kongo, ikintu u Rwanda rutemeye kubera ko ruvuga ko nta ngabo rufite mu burasirazuba bwa Kongo. Itangazo ry'u Rwanda ryo ryagarutse ku kamaro k'ibiganiro bya bugufi hagati ya Kinshasa n'inyeshyamba, rishimangira nanone icyifuzo cyo kurandura burundu umutwe wa FDLR, umutwe ingabo za Kongo zifatanya nawo mu burasirazuba bwa Kongo. Ikinyamakuru Jeune Afrique kibajije niba iyi nama yo muri Qatar yarafashije Perezida Felix Tshisekedi kongera gufata ibyemezo ku kibazo cy'imbere mu gihugu cye. Hari abanyekongo by'umwihariko batavuga rumwe n'ubutegetsi batashimishijwe n'ibi biganiro byemezwa ko byatunguranye. Birashoboka ko bamwe batari kubyemera, cyane ko Perezida Tshisekedi yasubiyemo inshuro nyinshi ko atazigera ahura na Perezida Paul Kagame. Nubwo ikibazo cy'intambara gihangayikishije cyane muri iki gihugu, ariko bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga ko muri iki gihe Perezida Tshisekedi nawe ari kimwe mu bibazo. Bamwe bavuga ko ubuyobozi bwe bwibanda ku nyungu ze ku giti cye ntibwite ku baturage b'igihugu, kandi ubushake bwe bwo kuguma ku butegetsi ngo bwatumye habaho gusenyuka k'umutekano w'igihugu no kudahuza kw'abanyapolitike. Prince Epenge ni umuvugizi w'ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ryitwa Lamuka. Avuga ko atishimiye uburyo Perezida Tshisekedi yagiye guhura na mugenzi we w'u Rwanda muri Qatar atabanje kubimenyesha abanyekongo. Ati nta muntu uzi ibyo yemereye imbere ya Perezida Paul Kagame. Mu nzira zose zageragejwe zo kurangiza iyi ntambara, isa n'ifite ingufu kurusha izindi ni ibiganiro by'Idoha, kubera ko nibyo abantu batari biteze kandi bigahuza abakuru b'igihugu. Ubu ihuriro rya AFC M23 biravuga ko naryo rigiye kohereza intumwa Idoha muri Qatar ku butumire bw'icyo gihugu, zikazitabira ibiganiro bigamije gushaka umuti w'ikibazo cy'intambara imaze imyaka 10 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Amakuru avuga ko Qatar yagize ishyaka ryo gushaka gukemura ikibazo cy'iyi ntambara, ari nayo mpamvu yiyemeje kumva buri ruhande muzihanganye, igatumira M23 igamije kumva impamvu zayo kenshi zakunze kwirengagizwa ku ruhando mpuzamahanga. Kimwe mu byakomeje kunengwa n'impande zishaka gukemura ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo nuko abagerageje gukemura iki kibazo bose batahaga M23 umwanya wo gusobanura impamvu zayo kandi ari uruhande rurebwa n'iki kibazo. Qatar yatumiye M23 nyuma yuko ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatatu Emir wa Qatar yahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yatangaje ko Perezida Kagame, Tshisekedi na Sheikh Tamim ngo bashimangiye ubushake bw'impande zirebwa n'umwanzuro wo guhagarika imirwano mu burasirazuba bwa Kongo wafashwe n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika. Abakuru b'ibihugu kandi bemeranyije gukomeza ibiganiro byatangijwe na Doha bigamije gushyiraho umusingi ufatika ugamije gushaka amahoro arambye bijyanye n'ibiganiro bya Rwanda na Nairobi. Icyakora nyuma y'ibi biganiro umuyobozi w'ihuriro AFC M23 yagaragaje ko abarwanyi b'iri huriro ngo batazaha agaciro imyanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro byahuje Perezida Paul Kagame na Perezida Tshisekedi mu gihe byaba bidakemura ibibazo byabo. Hagati aho hari hashize igihe gito AFC M23 itangaje ko itazitabira ibiganiro by'amahoro byari kuyihuza na leta ya Kongo i Rwanda muri Angola. Isobanura ko yabitewe n'ibihano umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye bamwe mu bayobozi bayo. Abayobozi bo muri AFC M23 bafatiwe ibihano bisabwe na guverinoma y'Ububiligi nayo yabisabwe na Tshisekedi. Iri huriro ryagaragaje ko ntacyo bizatanga keretse kwenyegeza intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. Mu kiganiro n'ibiro ntaramakuru Reuters ku itariki ya 20 y'uku kwezi, Corneille Nangaa yagaragaje ko ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo budashaka kumva ibyifuzo bya AFC M23. Ati ntacyo tugifite cyo guhomba, tuzarwana kugeza ubwo impamvu yacu izumvikana. Qatar ni igihugu gifite imbaraga mu bijyanye n'ubuhuza kubera ko cyagize uruhare mu guhosha amakimbirane hirya no hino ku isi. Urwego iki gihugu kimaze kubakamo uburambe bw'igihe kirekire. Ni urwego iki gihugu kimaze kubakamo uburambe. Indi nzira bitekerezwa ko ishobora kuvamo igisubizo cy'ikibazo ni imikoranire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kongo yishingikirije kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zifashe gukomeza igisirikare cyayo, ariko zinayifashe kwirukana imitwe y'inyeshyamba ikorera muri iki gihugu. Kongo nayo yemera guha Amerika amabuye y'agaciro. Hari amakuru avuga ko Joseph Kabila Kabange wabaye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019 ngo aherutse kugira uruzinduko rw'ibanga muri Uganda. Ikinyamakuru Africa Intelligence ku itariki ya 18 y'uku kwezi kwa gatatu cyavuze ko Bwana Kabila yageze muri Uganda mu minsi ishize, avaye ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa gatatu yerekeza i Nairobi muri Kenya aho afite inzu. Ikinyamakuru cyanditse ko umwe mu bantu ba hafi ya Bwana Kabila ngo yagisobanuriye ko uyu munyapolitike yagiye i Kampala ku butumire bwa Perezida Yoweri Museveni kugira ngo baganire ku mutekano wazambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Kabila Joseph yari muri urwo ruzinduko muri Uganda, nk'uko iki kinyamakuru kibisobanura, ngo umuyobozi w'ihuriro AFC rirwanya leta ya Kongo Bwana Corneille Nangaa nawe ngo yari i Kampala, gusa ntabwo bizwi niba barahuye. Gusa ariko nanone hari ibindi binyamakuru bivuga ko bahuye, ndetse bikanavugwa ko yahuye na Thomas Lubanga nawe umaze iminsi avuze ko yashinze umutwe urwanya ubutegetsi mu ntara ya Ituri. Joseph Kabila aheruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu kwa 12 mu 2023. Yavuga ko ari muri gahunda y'amasomo muri Afurika y'Epfo aho yashakaga impamyabumenyi y'ikirenga. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru NBC News cyo muri Namibia mu minsi yashize, Bwana Kabila yasobanuye ko yahagaritse amasomo kugira ngo akurikiranire hafi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Ku rundi ruhande ariko, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abandi banyapolitike bashyigikiye ubutegetsi bwe bashinje Kabila Joseph gufasha ihuriro AFC M23
basobanura ko ariyo mpamvu uyu munyapolitike atakiba mu gihugu cyabo. Ubwo yavugaga kuri bashinjwa mu minsi ibiri ishize aganira n'ikinyamakuru SABC News cyo muri Afurika y'Epfo, Perezida Joseph Kabila yavuze ko iyo abashyigikira AFC M23 ngo ibintu bitari kuba bimeze uko bimeze uyu munsi. Ishyaka rye PPRD ryamaganye ibi birego rigaragaza ko uyu munyapolitike adashobora gukorana n'umutwe witwaje intwaro. Ihuriro FCC abereye umuyobozi w'icyubahiro naryo ryamaganye ibi birego. Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko ibyo Perezida Felix Tshisekedi yamushinje ngo nta shingiro bifite, ngo ntabwo yabashyigikiye AFC M23 ngo ibibazo bibe bimeze uko bimeze uyu munsi, ngo iki kibazo kiba cyarakemutse kera. Joseph Kabila ibi yabigarutseho nyuma y'ikiganiro yagiranye n'uwahoze ari Perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki, bahuye bakagirana ibiganiro birimo n'amakuru y'ibirimo kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niba koko muri iyi minsi Joseph Kabila yaragiye muri Uganda, abanyapolitike muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kubiheraho bashimangira ibyo bamushinje byo gushyigikira umutwe wa M23. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri mu 2025 uyohoza ari Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagiranye ikiganiro n'ikinyamakuru The Times cyo muri Afurika y'Epfo. Mu buryo bwihariye yikomye bikomeye Perezida wamusimbuye ku butegetsi Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, wamushinje gukorana n'umutwe wa M23 uri kurwana n'ubutegetsi bwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri icyo kiganiro Joseph Kabila ubundi usanzwe uzwiho guceceka cyane yavuze ko yifuza kubwira isi yose uko atekereza uwamusimbuye, aho yamugaragaje nk'umutegetsi udashoboye. Ati yasenye Kongo, yavuze ko ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi ngo bushingiye ku moko. Ati igisirikare cyacu kiyobowe nabi ku buryo gishushubikanywa n'abarwanyi b'inyeshyamba. Yashinje Tshisekedi ko ubukungu bwa Kongo yabusenye bikomeye. Muri icyo kiganiro kandi yaburiye abifatanyije na Tshisekedi mu kurwanya M23, cyane cyane Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa. Ati abafasha Tshisekedi bakwiye kumenya neza imiterere y'intambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri za Kivu zombi. Ati abantu barwanira iya ntambara bazi neza igice barwaniramo kubera ko bamwe barahazi neza, barahavukiye, barahakurira, kandi abenshi baharwaniye igihe kirekire ku buryo basobanukiwe n'intambara muri kiriya gice. Ati kuharwanira babifitemo ubunararibonye, bazi neza aho kurwanira, igihe cya nyacyo cyo kurwana, igihe cyo kugaba ibitero ku mwanzi bagamije kumushegesha no kumusenya nyabyo, ibituma batsinda intambara mu buryo butumvwa na bose. Joseph Kabila yavuze ko igice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abazobereye mu kukirwaniramo bakizi neza kubera ko ngo imiterere yacyo bayimazemo igihe. Ati iki ni igice cy'imigezi, ibiyaga n'ibibaya, imisozi n'ibirunga ndetse n'amashyamba y'inzitane. Ataba rero bazi kuharwanira ku rutundu wari we wese. Asa n'ubwira Ramaphosa, Kabila Joseph yavuze ko intwaro zose wazana, indege za drone ndetse n'ibimodoka by'intambara n'imbunda ngo byagorana cyane ko watsinsura abarwanyi ba M23. Ibi yabigarutseho asobanura impamvu Perezida Tshisekedi atagomba gukomeza kwizirika ku gisubizo cya gisirikari arwana na M23, ahubwo akayoboka inzira y'ibiganiro. Kabila yashinje Perezida Tshisekedi ko intambara ari we wayiteye kubera ko yanze gukemura ibibazo biciye mu nzira y'ibiganiro kandi ngo byarashobokaga. Iki kiganiro cya Joseph Kabila cyabaye nk'igihindura ibintu muri politiki ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubera ko ubu ngubu benshi babibonye n'igitero yagabye kuri Tshisekedi, kandi bikaba n'uburyo bwo kumugaragariza ko Kabila Kabange agarutse muri politike ku buryo hari n'abagaragaje ko ashaka kugaruka ku butegetsi. Hari abagiye kure bavuga ko ashobora no kubategura kwiyamamaza mu matora ataha yo mu 2028 akagaruka ku butegetsi. Gusa ku rundi ruhande benshi banenze ibyo yavuze bagira bati wowe Kabila Kabange ni we soko y'ibi byose kubera ko mu 2013 niwe wagambaniye M23. Bamushinja ko yari yemeye kugirana amasezerano nayo maze akayaca inyuma, ahubwo akayiteza indege z'intambara n'itsinda ryihariye by'abarwanyi b'umuryango w'abibumbye. Bavuga ko nubwo Tshisekedi nawe afite uruhare rukomeye cyane mu kuzambya ibintu muri iyi ntambara, ariko ngo Kabila amateka ntago ashobora kwibagirwa na rimwe uruhare yagize mu bibazo by'umutekano muke n'intambara mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mugabo wategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 18 ishize uvuga ibintu nk'ubizi, we ni muntu ki? General Major Joseph Kabila ni umuhungu wahoze ari Perezida Laurent Désiré Kabila wirukanye mu butuku butegetsi.
yategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imyaka 18 yose. Ava ku butegetsi mu 2019 asubira kwiga. Ubu aba muri Afurika y'Epfo. Afite imyaka 54 y'amavuko kuko yavutse ku itariki ya 4 y'ukwa gatandatu mu 1971. Iyi myaka 54 kimwe cya gatatu cyayo no kuvuga imyaka 18 yayimaze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu 2001 kugera mu 2019. No butegetsi yageze afite imyaka 29 n'amezi 7 ataruzuza imyaka 30 y'amavuko, asimbuye se Laurent Désiré Kabila, perezida wa kane wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyina wa Joseph Kabila ni Sifa Mahanya. Mu nyandiko nyinshi bivugwa ko Laurent Désiré Kabila yashatse abagore benshi ku buryo hari n'ababara ko yagejeje mu bagore 13, ariko Sifa Mahanya niwe mugore we mukuru. Joseph Kabila Kabange avukana n'impanga ye y'umukobwa Janet Désiré Kabila Kyungu. Nyuma y'urupfu rwa se Mzee Laurent Désiré Kabila wishwe ku gicamunsi cy'itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001, Joseph Kabila yahise amusimbura. Kabila Joseph, benshi ku butegetsi bwe cyane cyane abataravuze rumwe nawe bamushinje byinshi, by'umwihariko ku nkomoko ye. Nk'ubwo hari abavuze ko ngo atari umwana wa Laurent Désiré Kabila, ngo ahubwo ni umwana Sifa yazanye igihe Laurent Désiré Kabila yamushakaga. Abandi bavuze ko Joseph Kabila ngo ari umwana w'umunyarwanda Laurent Désiré Kabila yirereye, ngo kubera ko yakunze nyina Sifa, ngo yabone Kigali mu Rwanda, bakanavuga ko ari mu Biryogo. Abandi bakavuga ko Joseph Kabila nubwo Laurent Désiré Kabila yaba ari se, ariko ngo yungukiye mu rupfu rwe akagabana ubutegetsi bwe, bakanajya kure bakamushinja uruhare mu rupfu rwa Laurent Désiré Kabila. Abavuga ibi banavuga ko rwose ngo byari bimworoheye kumwica kubera ko atari se. Perezida Joseph Kabila yavuzweho byinshi, arabyumva ariko arabyihorera. Ni umwe mu banyapolitike bazi guceceka kurusha abandi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kubera guceceka cyane, inshuro nke avuga, amakuru atanze aba ari menshi cyane. Ariko mu myaka 18 yose yategetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yavuze gake cyane. Ibyo abanyekongo n'abanyamahanga bavuga byose akabihorera. Byageze aho ibyo bavugaga byose bitakaza agaciro, maze ibyo ashatse kuvuga byose akabiha ba ministre be bakabivuga, ndetse n'umuvugizi wa guverinoma ye Lambert Mende Umalanga. Uyu ni umugabo wamenyekanye cyane mu karere k'ibiyaga bigari kubera amagambo ye avugira guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibindi birebana n'imiterere n'ubuzima bwa Joseph Kabila birimo kuba yarabaye umusirikare wo ku rwego rwa general ku myaka mike yari afite, akageraho aba perezida muto cyane muri Afurika. Uko ateye n'ibyo yagezeho byose, Joseph Kabila birasa naho bikomoka ku kuba avuka ku mugabo wamaze igihe kirekire ari umurwanyi n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo. Ibi byatumye imyaka myinshi ya Kabila Joseph Kabange ayimara muri Tanzania, kubera ko niho se Laurent Désiré Kabila yabaye imyaka myinshi nyuma yo gutsindwa mu ntambara zo muri za 60. Joseph Kabila aha muri Tanzania niho yize, ndetse hari n'abavuga ko iki gihugu ari cyo ashobora kuba yaravukiyemo. Yahize amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Kubera kuba umwanzi wa Marshal Mobutu Sese Seko w'igihe kirekire, Laurent Désiré Kabila se wa Joseph Kabila nawe yabaye muri Tanzania igihe kinini yikorera ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Joseph Kabila amaze kurangiza amashuri yisumbuye yakurikiranye amasomo ya gisirikare mbere yo kwerekeza muri kaminuza ya Makerere muri Uganda. Mu kwezi kwa 10 mu 1996, Laurent Désiré Kabila yayoboye impuzamashyaka ya AFDL atangiza urugamba rwo kubohora Zaire, no kuvuga guhirika ubutegetsi bwa Mobutu bwari bumaze imyaka irenga 30. Zimwe mu nyandiko zivuga ko icyo gihe Joseph Kabila wari ufite imyaka 25 yahawe inshingano yo kuyobora unité yihariye y'abasirikare bato biswe ba Kadogo. Muri urwo rugamba Joseph Kabila bivugwa ko yarwanye mu buryo bukomeye cyane. Bivugwa ko mu rugamba rwo gufata umujyi wa Kisangani mu kwa gatatu mu 1997, Joseph Kabila yayoboye abarwanyi bafashe uyu mujyi, ndetse umusirikari wari uyoboye ingabo za AFDL General James Kabarebe rimwe agaruka ku buryo ingabo yarayoboye zakiriwe Kisangani yavuze kuri Joseph Kabila, avuga ko bari kumwe Ikisangani umujyi umaze gufatwa. Rimwe aganira na El Tahiri muri filme L'Afrique en morceaux, la tragédie des Grands Lacs, General Kabarebe
yaragize ati Kisangani nibwo twamenye ko Mobutu nta gisirikare yari afite kubera ko mu bice bya Watsa na Isiro twarwanye n'abacanshuro. Ati muri Kisangani hari ingabo nyinshi za Mobutu zahise zimanika amaboko zitarwanye, bari hagati y'ibihumbi 2,000 n'ibihumbi 3,000. Ahangahe Kisangani Kabila yakiriwe nk'umwami, abaturage baramwishimira cyane, maze nawe nk'umuntu washakaga kujya Kinshasa muri stade Ikisangani anagira amahirwe akomeye cyane kubera ko intumwa y'umuryango w'abibumbye Mohamed Sanuni yari ari aho ngaho muri stade. Maze Kabila wari uzi neza icyo yakoresha umwanya nk'uwo nguwo, abaza abaturage bose ati ni bande bifuza ko tujya Kinshasa. Abaturage bose bari barabaye mu gitugu n'ikandamizwa rya Mobutu, bose bavugira rimwe bamanitse amaboko bati mukomeze mu Kinshasa. Ku mihanda ya Kisangani hose inyeshyamba za AFDL zari zarahindutse abacunguzi ba Zaire. General Kabarebe wari uri muri stade igihe abaturage baririmbaga bishimye banasaba ingabo yari ayoboye kujya Kinshasa. We ibi byishimo by'abaturage yabibonye n'ikindi kintu. Muri iyo filme mbarankuru yabwiye El Tahiri ati bari bishimiye ibinduka iyo ari yo yose. Kuri Kabila icyo ari cyo cyose yari gukora kigahindura ubuzima bari barimo cyari gifite kinini gisobanuye kuri bo. Ati rero bararirimbaga bati harakabaho kwibohora, harakabaho kwibohora. Ati ariko ndabyibuka neza uwo munsi nari nicaranye n'umuhungu wa Kabila ariwe Joseph Kabila. Ati naramubwiye ntubeshywe n'izi ndirimbo. Aba baturage barimo kuririmba kwibohora, kwibohora. Niba ejo bazaba bari mu mihanda bigaragambya bakurwanya, icy'ingenzi ni icyubaha. Nyuma y'igihe gito ingabo za AFDL zahagurutse Kisangani zigaba igitero gikomeye cyane ku mujyi wa Kinshasa ndetse zirawigarurira, maze Laurent Désiré Kabila aba perezida wa Zaire anayihindurira izina ayita Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yaho sabereye perezida Joseph Kabila yahise yerekeza mu bikorwa by'imyitozo ya gisirikare mu ishuri rya PLA National Defense University i Beijing mu Bushinwa. Mu 1998 Joseph Kabila avuye mu Bushinwa, ise Laurent Désiré Kabila yamuzamuye mu mapeti ya gisirikare amugira General Major, anamugira umugaba mukuru w'ingabo wungirije. Mu myaka 2 yakurikiyeho mu 2000 Joseph Kabila yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kugera ku itariki ya 16 y'ukwa mbere mu 2001 ubwo se Laurent Désiré Kabila yicwaga. Désiré Kabila amaze gupfa, umuhungu we Joseph yahise amusimbura ku butegetsi maze ategeka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'imyaka 18 yose. Gusa nanone nyuma y'iraswa rya Laurent Désiré Kabila hari andi makuru yagiye avugwa mu bitangazamakuru bitandukanye avuga ko umuhungu we Joseph ndetse na nyina Sifa ngo batari babanye neza na Kabila kuva kera, ngo bashobora kuba baragize uruhare mu rupfu rwe. Muri iyi myaka yose y'ubutegetsi bwe rero Joseph Kabila yaranzwe no guhangana n'ibibazo bitandukanye by'intambara kubera ko mu 2002 yabashije kugera ku masezerano yo guhagarika intambara n'abo barwanaga. Iki gihe hashyizweho guverinoma y'inzibacyuho yari irimo we n'abakomotse ku mitwe yarwanyaga ubutegetsi bwe yarimo RCD Goma na MLC ya Jean-Pierre Bemba. Kabila Joseph yabashije kumvikana n'abamurwanyaga bahuza abarwanyi n'igisirikare cya Kongo barema igisirikare gishya cyahawe izina rya Forces Armées de la République Démocratique du Congo FARDC. Kabila yategetse Kongo nyuma yo gutorwa ku nshuro ya mbere mu 2006 no mu 2012. Ku butegetsi bwe yazamuye ingengo y'imari ya Kongo ayigeza kuri miliyari 5 z'amadolari buri mwaka, ariko nawe ntabwo umutekano mu burasirazuba bwa Kongo yabashije kuwugarura. Imitwe y'abanyekongo bavuga ikinyarwanda yahanganye n'ingabo ze irimo CNDP ya Laurent Nkunda kuva mu 2004 kugera mu 2009 ndetse na M23 mu rugamba rwayo rwa mbere kuva mu 2012 kugera mu 2013. Gusa nawe yarinze ava ku butegetsi ikibazo cy'umutekano muri iki gice cya Kongo atakiboneye umuti. Ni byinshi yakoze, ariko icyanyuma ni ugutinza amatora kuva mu 2016 kugera mu 2018 ubwo yafataga ubutegetsi akabuha Tshisekedi mu bwumvikane bwabayeho. Amaze kuva ku butegetsi, Kabila Joseph wamenyekanyeho guceceka cyane nabwo yaracecetse, aragenda buri rwirengero, ariko aza gushwana bikomeye n'uwo yasibye ubutegetsi. Ava muri Kongo avuga ko agiye kwiga muri Afrika y'Epfo, ariko abandi bati yahunze ubutegetsi. Ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwageze naho umushinga gufatanya na M23 ndetse na AFC ya Corneille Nangaa, ariko Kabila arabihakana. Kuva yava ku butegetsi yaracecetse cyane,
kugera mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025 ubwo Tshisekedi yamushinjaga gufatanya na M23, maze Kabila wacecetse igihe kinini atangira kujya mu bitangazamakuru. None dore aho ibintu bigeze.